Cherif Mohamed Abdallah Aidara mi salmini on. Mi salmitike on mi landike siɗon e jaam. Dawlaji dentuɗi Amérique ɓeydi sagalle kala ko fati e yeyeteɗi natoji e nder ndi leydi maɓɓe. Hiɗen andi noon yeyeteɗi hino iwra Afrique yaha e ndi leydi. Ɗum no wawi battinde e nder ɗe golle mon onon ɓe julaɓe? Absolument battina e moƴƴa tampina e ñulaɓe Afrique ɓuyi mais hiɗon andi si taxe ɓeydama wona julaɓe ɓe ɓurata tampinde ko consommateur ɓe c'est à dire ñaamoɓe ɓe soodoɓe ɗin piiji ɓe ɗi taxe mum ɓeyda ko ɗum tampinta kono sengo goo kadi tampinta Afrique ha no fo par ce que commerce wonɗo hakkunde États-Unis e Afrique on o ɗuuɗa ko États-Unis ɓuri marde haaju e Afrique ko Afrique mari haaju e États-Unis ko par ce que matiére premiére maɓɓe bus ko Afrique ga iwata donc si tawi état ji ɗin ga hino faala wadde ko kelɗi ko o saayi ɗo kamɓe kadi ɓe waɗata taxe à l'export. Ɗo yen yewtu nden toɓɓere ɗon hande ko yeyeteɗi honɗi iwata e leyɗe meɗen Afrique naade e nder dawlaji ndentuɗi Amérique si feƴƴi e ɗe ogirɗe matiére premiére harayno woodi ñaameteji naatoji ka maɓɓe? ɗum heewirano ñaamete ko iwrata Afrique ko natata nebban no iwde ga yaha o nebban kaare no iwde ga yaha nebban touré rouge o no iwde Afrique ga yaha céréales ji busko produisete Afrique no iwde Afrique yaha États-Unis wawano foñe ɗin piiji mais ɗum ko ɓurata heewde consommude ɗum kadi même si c'est des Américains haray ko origine africaine ɓurata consommude ɗin piiji ɗon Amérique ɗon donc population ji ɗin tampay si taxe ji ɗin ɓeydama ɗum ko pellet ko iwrata États-Unis kadi ara Afrique ɗo ɗum heewani par ce que commerce wonɗo hakkunde Afrique e Moyen-Orient e Asie e Europe on ɓuri heewde wonɗo hakkunde Afrique e États-Unis on. Joni noon onon ɓe yeeyoɓe ko honno guerɗo toon fiwata ɗum ɗo torru on e nder ɗe golle mon walla onon ɓay kon yeeyoɓe tan si hawri ɗe sagalle ɓeydama onon kadi on ɓeyday e coggeli ɗi? ɗum ɗon coggeli ɗin ɓeydoto kono wona hunde labande par ce que si tawi jama population ji ɗin tampay rotation on ɗuytoto no wowi tournirde non ɗuytoto marché on ɗuytoto donc freina activité ji ɗin ɗi wawata yaade no wowi yarude no ko ɗum waɗi enen kadi état ji meɗen ɗin hiɓe duwa yettade si goɗɗo waɗaniɓe immike tum ɓeydi taxe kamɓe kadi hiɓe duwa ɓeydude taxe par ce que piiji bus hino iwde Afrique yaha hara wona ñaamete tum matiére premiére ko Amérique États-Unis consommata ko ɓuri heewde kon ko Afrique woni e iwde donc Afrique no doit immade daro ɓeyda taxe ji ɗin ka exportation responsable ɓe Afrique ɓen ko fewndo o saayi ɗo kamɓe kadi ɓe immotono ɓe jogito ha satta ken kala bauxite ko iwrata Afrique yara États-Unis ɓe taxa mo conséquemment ɓe taxa kala kanŋe e jaman ko iwrata Afrique yaha États-Unis ɓe taska kala uranium e kala matiére premiére ko iwrata Afrique yaha États-Unis kamɓe kadi ɓe taxa ɓe yetto hiɓe to no faala kaalis enen kadi ɗen faala kaalis. Ɗe leyɗe adnayankoje fof woni ko leyɗe Europe woni ko Chine e ko nandi hen ɗe leyɗe ɗon fof kanje ɗe holli ɗe yottoto ɗe ƴetti pellitte kanje kadi ko ɓeynta ko mesure ngam yottagol enen noon Afrique fayda hay leydi wotiri ala ko haali ko no yirɗon ɗum? Iɗon ande enen Afrique ɗo no Afrique innira Afrique no lamɓe men ɓen no huli reedu hiɓe huli reedu ha feƴƴite keerol ɓe jokka kadi en ɗan par ce que si ɓe kelɗuno ko o saayi ɗo ɓe immoto kamɓe kadi ɓe yetto kala ko ɓe waɗa ko enen ɓurayno heɓde kaalisi ko enen ɓurayno bénéficiade ɗum ko ɓe waɗi ɗo ko Afrique ɓurayno bénéficiade et puis mi haalana yo si tawi woni Afrique wawi profitude o situation ɗo no wawi nafude Afrique no wawi wonde saabu yo Afrique développe kono ko ma gouvernement ji ɗin heɓana ɗum hakkille heɓana ɗum faamu par ce que gollidaynoɓe Amérique buy kewtira e Afrique wano Chine wano Russie wano pays ji européen ɗi wano pays ji Moyen-Orient heewɓe fewtira e Afrique donc si ɓe fewtiri Afrique tawi gouvernement ji ɗin ga no faami homme d'affaires ɓe africain ɓen no faami billahi ɗum wonanayi en bénéfice mo wolanaɗo onon e yiyande moɗon adna on ko huuli ɗo ko hande ɗum hewtata Afrique kañum hino wawi jaɓɓade wano société ji dogoji Amérique ɗi société ji ara jooɗo Afrique golloɓe heeɓo e mum piiji kadi weeɓa heɓude. Absolument si Afrique immike fewndo o saayi ɗo wakkilike fi sécurité wakkilike fi énergie wakkilike fi surtout sécurité juridique et judiciaire hara yimɓe ɓe si ari ɓe mapaki fi sécurité ɓe mapaki fi électricité billahi Afrique no wawi profitude o situation ɗo au plus grand maximum kono lamɓe men ɓen Afrique fop na o ma o hiɓe neeɓi fi ɓe watta initiative heña ɓe ƴettata kadi conseil ji amen menen homme d'affaires ɓe ɓen on faami
ɓe waɗa e wasi ko kamɓe anndi alors business ko menen anndi ko menen woni ka terrain ko menen anndi noon e feƴƴirde Trump ko business man jo ko menen business man ɓe wawi mo jaabade par ce que ko même mentalité waɗa e tum tik ma waɗa tak simo anndi intérêt makko bona e woni nokku goo wattana e hakkille Chérif Mohamed Abdallah Aidara mi yetti on sanne on jarama o weltanama